irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Nyine bikome bishatu ebimpuru ningire nibikoreshaho 9. Buri nshaho nshinge mutware 5. Ninyenda ngo yetegereze hatago tumuyembe n'ekiti. Konke kituru kwihamu n'amakuru gacyo. Go muyembe agatandikirega ryo muyembe hatakiga kuzara. Okay. Kandi ngaruka ntunga nenku. Kuba kuruga futema ho by'amakara nyihaho enku. So mwenu ekitu cyo muyembe toru kucinaga. Taruho kiti cyo muyembe Tinwe kiti cyo muyembe tine kikunagwa. Taine kikunagwa mbwene yo ni nkente. Hata no reno bagiriye byara bagiye. Tugiriye debereje. Okay, ije program yitu iyo muhinji no murisa. Kandi ije program buri rwa kabiri shaha inaze kiro tuba twabire buri ndara. Nangwe rizoba hata makanda nagasimbire kunuya kuniye bahita bata. Bagiye tarwa barata. Kunuya tujyo muri rwa barata. Ije ngudo wano zale kimburo wargasanga urukuzale kimburo ko mu ndokwe. Ntuza kuba tuganirana n'umwami Kashoke kandi naje kuba natuhereze imbozi nunji akuhinga ebijuma haza ebijuma kagaraka kakora mu value addition hata utwatandikira wahuru already value addition turyaye ibiti nateme kiti akenda cyose yamamakara agira ibindi byabasa takunaga kandi tuza kuba ntorana value addition y'ebijuma ekiri kumanyisangwe imbozi itu erizoba nunji munonga iyo kikuru twegiteho oganire nitwe tuganire niwe turari twagira ekitwayega banyeta Edmond Principal Farmer nyondi yo muhinja atakwata mu itaka twegiteho nembozi omwami George hata abantu bali batureba Sky TV babahereze ndamusyo tutandike imbozi twatuze kuturambuza farm banywana baitu abari kutureba aha Sky TV nabanyeta Kashoke George Mari ndiyo muhinji kandi yo murisa nabaramutse munonga itwe tugira ngo mu izina rya Yesu Kristo bwene twazagumuza mu tuganira aha kurisa no kwinga konka bansha bangumborekeho bike ebindi nubeja kutyamuka abwecyo ebindi abeninyoreka mutagira ngo byahwayo hariho ebindi konka mwene tateri izoba bagira ngo umboreke habujuma n'icyo rukurugamo value addition hata hariho value addition y'ukurugamo y'amakara kandi harimo value addition y'ukurugamo ya vinyo wine emitin value addition nebuzuma bine value addition yabi bwena hakijuma ninyenda ngo abantu baketegereze wakwabire nabore bijuma hata naboreka hwe ekikomi kimwe kirumwe nshaho 30 azemite y'impuru ningire erumwe bikombe 3 nimanyisa ngo nibirebeka tibugambo mbwene bikombe 3 ahabwe nshaho 3 n'enshaho 9 enshaho yemwe ntugiguze mitwari 5 mbwene yoryoko hatobare nandi kutararyaha ninza kuboreka value addition ya vinyo nokora mu wine onyuke shande ugikora wine umiyembe ebiri harga mu kidomora cyone no basobuta kikiriza konkani cyo amakuru gake kibagamba value addition icyo kikuba nkemanyisa ninkore miyembe ebiri ngitamu butunda bushatu ntahwe micungu 3 ntahwe ndumwemwe preservative ninkosa katunguri 10 n'entangahuze ibintu bitakwitya mutwaro nibikore kidomora ninki guzashinge mutwari 18 kandi nabatahi bomu nibakimanya wabare mnonga twaza kutambura mpora na n'umwami George Kashoke Rumari turambure farm tutandikira kwinga miyembe dene byasigara tugiteho mpora story yite kikuru genda nitwe otambure nitwe umwami George tugende mpora no iza kubana utugambira oku na mnonga emiyembe okwera kwingo mbene hati na ninyenda kuboreka umuyembe gugunka ekijuma cyo cyunka mbanze nkiboreke abarkwenda kureba breed y'umuyembe kinga nente breed y'umuyembe ninyenda ngo barebe hatogo umuyembe ninguguzashingira 10 ogu afamu ninguguzar 10 haze kiti tikiri hansi y'ebijuma ikiba kine bijuma 300 kuzam abijuma rukaga hatege miyembe y'imuri kureba nebyemeza ni season yekemeza konka season yekemezo omutogo no gureba kugwetorora kumwakunda ngo tubare tugukuburaho emiyembe 300 ni mayisa ngo mutugumwe
hato bare ikijuma cya 10 ahari 300 temitwaro 30 muti mbe noteka omuntu inakataka keke n'ubwakubika ishayi ukabyaraho imiti yawe 10 nimanyiso mu rubajo nango tasisire ne itakariya hagati imiti 10 hato ukashanga buri mutu gwine bijuma 300 bakabazamwe mirundi 10 niyo 13 ngambire sente zuru harimo sente nyingi nyamwinja kuba mutu yakwata karushireta kabaraje no bukade bushatu esente nyamwinji ubwo norushoro mu rumwe nebiti 10 konkanye ukanda hata no shoti ndiyo mu ekazi 12 ezebijuma mbwena abantu ninyenda betegereze nambwenu ninyanga ku ntagambira aha ubundi abantu bakenda kucyetegereza okugumire konkanye mangu hariho abakukimanya begomborege ebiro bihoire season ehoire nkatunga abantu bari ku Rwanda baguraho ibijuma babigura miliyoni 18 mitwaro 50 nkaba ntayine motoke yiwareba nkagenda izoba rumwe nagiye umbondi ejena rebe ryaho primo bakagura ibijuma izoba rumwe bazinshashoreraho hakaba irizoba nkanyine na kapate bagenzi bange bakababaro bampereza miliyoni 18 bazobarabaraho ne mitwaro nshanju nkongeraho shinge mitwaro nkaga na leta primo ya miliyoni 15 nagiye umbondi urushoromoro toizo kampa murushoromoro rumwe kashoke nkizanka banye na rushoroma ejo kwatso kufuhira no kubirebera nkole yo ka season imwa so ati miyembe oyine emitenga haha oyine variety ziha ati nyine variety harho iba kweta bire harho iba kweta zireti harho iba kweta sir harho iba kweta kana buremu harho iba kweta apple mango mwenti nkubimara yebuka kandi byona biriya hate ikintu kiheki ekikunganesi yoneki eginiyo zireti then apple mango twarga kugihingura haha konkana twataka tujoreka abantu bagitegereza ati eginiyo zireti eginiyo bakweta zireti ni breed omuyembe gumwe gubagwine kiri 2 kilo 2 wagutaminzani bashisha ugwezere guhwire yobu hatugura cyo tukahwire hatobona muto kandi gwahwire hatoguna muto tukahwire akwa ni hata ninza kusharura aha muherugo kwa 5 kwanu koye nintaho mu kwa mukaga hata nubundi kuza kusharura hati ogomu tugumuyembe wajya ngo basa kwa nebijuma kamagana 3 tukugira ngo nugubasa nimanyisa mwayenda mukwatse kamera hansi tubarete inkwenda ngo abakuturebera ha TV bagire ngo tugateke mutugambe bwamo omutungugu bayenda borekeye kamera omusizone ye kamera mana turambarambuze mu matwereke omusizone ye cyemeza gwine bijuma 300 omusizone yo mwaka nugutere bijuma rukaga season yo mwaka ebijuma rukaga no banu be expecting emitwaro 60 mutuguma hate egi season ye cyemeza hariho bijuma 300 no butwakumza kamera tukabara kimwe hari kimwe nimanyise ikijuma tukakyebarra ubutari bwamo tukacyandika gwine bijuma 300 hate ninguza ariko 10 niyo mitwaro 30 mutuguma ninyenda nayo baremo hate kunkuba ninshomesa umuntu oyinita karike imba ni mugambira oyine ikishayi kimwe azanye utinkwenda ngo ikishayi akishishe nyende kishayi abyaro mu nsharo zacyo nonde principle azo mu nsharo y'ikishayi ateme mitiye ye miyembe no manya ni nkagara 20 yadi hato mu nsharo ituntu byara mu miti 10 ni manyisa hagatareke haze horutoke rwawe haze kora hezinde projects mu nsharo ntazo miti 12 hato barabura umutu wano gwihe ebijuma 300 very true otasisirita karya hagati nyendo nyetegereze hato mbwene kandi abantu kandi basibana batakitaka hona abantu mu muntu utayine kishayino koko butakine nka principle nyenda kubagambira abatsigazo umwe utakubasa kwisya sente zo kugura kishayino ikishayi kitaka abamwe babyine biryaho redundant abamwe bayinitaka erita irukwe twitaka
kandi obwe cyo muhende kinkwenda kugambira principle no gumugenzi wawe ati nyondi yo munsi y'ebungu omwana ugu yayenda hindure kamera abantu baje bareba hinduka korera ibintu reka tuze na side eje ayetegereze jya hati ninjirebe miyembo ninjira ikinani nkugambira ninjya nukireba tinkwenda nemwe ryo neyana nimanyisa tinkwenda abantu batekateke ngo mutugunana ingamba gw'ebijuma 300 batekateke ngo ninkebigambo mbibi nangwa nibishaga na 300 konka nyo nakosecyo mbene kinaba ningamba nani nyenda ngo mwana wo guhindure kamera yore cy'abantu ebyo ne bungo batatekateka ngundi yo munsi ya hansi igiye bagira bungo ebinkurebe ebyo ne byawe byahigura manya na hashitura ne kibungo naho turi yahigura already hataho ebyo bungo byona no basa kuhinga ine bihingwe ebikubasa kuzayo ndeba hatotire payini payini n'ebyo katutse n'ibijuma biriyo rembiriya no bureba byakwatibanga yes mbweni nyenda nkugambire hato umuntu atakabaryaho akagira rwe kwatsa mbweni nyowe itake ryanjye tiryeza kanshaho nitaka ribiri taryerindiye eritariye kibungo cyo studio tureba itake ribi eritaryeri no yendere kushaki abantu barebe kinengwe ki hatita kere birutariye ndi nyine vungo byanje ibi nyenda kuhingamo imiyembe keje natandikanta ato kutandike imiyembe tikiri kwetenga kintu cyamani kwihaho kugira ngo nyowe ubuna atandike imiyembe tukatake kantu banda ense takagizire enyigisege y'umurembe hati wokoro inensi yawe yaberiye hansi yabere mu bibungo otagaruka kubyara imiyembe nkakashoki hati zireti ugicoke eze yonka ninko koreba kubagira ngo enteze ncoko utakagaruka kwakira zireti ukagituraniza na biri yes kandi hati bituranira uko nkanta kegire nkanta kegira abantu kubabyara hata nkanyakira zireti yaturanda na biri biri yaturanda kugirizana kugibyara kugimixinga hata no shororo mu mbyare yo murembe biro gibyaro kwayo zireto gibyaro kwayo apo mango gibyaro kwayo kana buremo gibyaro kwayo siro gibyaro kwayo kiza kiyamba ki koro kuba ate umuntu twara kwija ate no botayiriho obugeti nebyapa hato umuntu mugiro ti hayina barkwija hate nkana kaserobo nibakunda apo mango nakasero tubagura gundu muyembe abakatare nibagura abana kasero atubone bagura apo mango tubakwenda kindi mbene hatuko kubatwara umusero gwabo bagwemarira abarkwenda zireti nambwe numbarege nyine yo musheja bamweta big size nuko arkweyeta hatuwe nabana yenda zireti tiyo mpango bitu mbene nko koreba abantu bibakunda byakwe bitoke umuntu ayine byakwenda nobuzakubente ayinente zakubana yenda kwakubana yende nyana nenyana kwakwende jigisha nejigisha kwakwende nimi mwene hatuko kutana semisiri wagibyarira umucweka bwayo cywera iwo muhingi kigaruka cywera umuguzi so nchimaisa ngo nabayine ba customer abakubana bagura ejo variety hata nkabantu aba nagambira abana kasero hata ubone baguza Sudan hata Sudan benda apo mango tubakwenda ndijo miyembe bareba hata nkaha nani nyenda ngo ngambe ho nakandi kake nyine bitoke biba kwete bijungu azane bugurwa ba Sudan mwene hata nkagezaho narondo rutoke rwe bitoke bijungu hata uko ari kwija takwenda ngo aze kureba ibindi bitoke takwenda bitoke byawe nanda kureba bijungu nibyar kugura ebi byasigara oba binuzire oba tubinuzire utokumugambira hata mwene nicyo no kugambira ikija kwera koragira umusoro gwawe utagaruka kuguturaniza nkoko kuri abantu nubashororente enyana nenyana ejigisha nejigisha enimi mwene misiri abantu batagaruka kugituraniza omunyigise y'umurembe deka kuhinga bikabye miyembe 10 byono kabimixingo katabura ikedi nkore yakare yanjye buri kimwe kito musayidi yacyo nabazeta partition hata buri yemo gikomere akapaduka kayo obe no muwagite miyembe koreje mwahikaha ecyapo kishangeho girotegene bageta siri korumurashya ahagete ndijo bagirotegene bageta apo mango kumurashya ahagete ndijo bagirotegene bageta zireti
kora cya gete ndijo gira utegine bire hato babantu nubaija kuketana sabonka umuntu nakujya totyo ubu nagwa hari bire cyao namwisho giga simi yagiye nareba kuneha era nindeba yekike kindoku ekike kindire katuturaha nkore cya apo mangwa niyo apo mango urebe ntanu so urebe biri yo kubyana bingana n'ejo kwe kwingana bagitwatire bagitoreke je turebe aha hate niyo apo mango eji noreba ikizumbo kukiriye mbumburi nangwa nisha yacyo hate niyo apo mango mbwe nikibankenda ngo utabuturaniza na bire na zirete ebe apo mango nkoko kureba kariya ka round ka round kana kara yako nogireba karumoro apo rwingi rwingi size yayo ni yejo tekurengaho ni yejo konka no shaka nuzire nangwa yone nuzire konka abantu nkoko kubamanya hariho kwenda amate agamakamo n'amate hariho kwenda agamashunu fresh hariho kwenda cyayi hariho kwenda na yogurt erumu flavor so byona no biha mu wine tine kitakuruga mu wine atayine kitakuruga mu wine actually no butunda obundi kutamu mbwine korono yenda nentanga huze kugambira ya preservative eri yaho ninyenda kugiye hingira eri yifaho aho ifuni ngikwisyaho naho tuzakuturaba tuzakurengera yo tunanke tugetegereze hateje miyembe wagira ngo ine mitenga hyaha mbe no kubere wamazima nimanya hika oine eka nimanya acres tinkumanya emiyembe bitene bingahi okay hati wagira ngo tushumira hatwaza kushumira aha naza kwisya hantanga huzi eyindi ku niyeje turiyo tureba niyejo nekunda hantu harukufuka icyo kugihingira hanti ahansi yimita hantu harungi hatakiretera koma hatentanga huzi niyeje hata hansi yimita hayiza yakura erho nyingi kurgaha kushuma yone yenda hantu hebunda tekwenda ho mushana entanga huzi sono gireba mu hansi yebiti byemiyembe nekora imirimo mingi yego ntugito cyayi konka kandi ahe kintu giteraho munonga no kugira ngo ezo mu wine no gito mu wine ni gito mu wine nekora nka preservative hasa ngituraniza mukatungura 10 yes tokutameze zite zitugura no mayise ntangahuzi mu wine tokutamebe birungo binde bitugura za preservative zindi nintamuka citric acid ninkatamu ninkora na food color ningikozesa obwoki enanka obwoki na shukari food color no jekora tokugure jekozire food color ningikora umushukari tinkwenda kushisha katare kabashukari onka wareba shukari nani nza kora food color no basobutagaruka kunywa shukari mbisi nkatinkwenda ngunkagumize makarangwa ko abashukari obundi shenko abadi bisuza onka ninyakira kiri 12 nziha muri teje konka wareba ikiri kuruga muniza kwihamo rutemo no basa kukirebo yange shukari mbisi okay so mwini process ni shukari na nobwoki ibyo bukora food color okay rutemo ya shukari yinkwihamu kuza kora food color ne basa kore bidomora nkamaganana abo kwikigiko kimwe ni kikararinge kidomora cyone ikigiko kimwe kinkwiho mu food color ya shukari ikikararinge kidomora cyona cya wine ikigiko iki nza kuvuga ngo twaza kuri wa wine hateje miyembe yasiyo bwire bukwingana ki omukuru bwayo nani nyenda kugambira hato kurebeje miyembe eriya kwekorga komera hateje neyo kutema hati nkebebe hatobwe kuzire ehwiriyo nambwe nogerete kutera miyembe mirungi hati yatandika kutera ibiyembe bina amabara nkogo no bireba hati bina amabara reba ogo bagutwere kogo hatogogo ngo baguriya no gwo mutu mukuru ekiri kuguretera kuba guti hato omutu kuzire guhwireyeze ninkenju nenkanyanya very good hatu wakimanya nyenkanya sombwe hatogo gukuzire hatogo muti emiti na nogu nago nco cyumogo gwanze eje yor kureba aha hate kuzire mbwe no bwo kureba ego omuntu nabasa kuteka ngo ninkemfuhirira
konka ko hari aharuho ikindi kurebera ni indeberero muyembe abo kwa nibwo gumpangayine konka bukuru tagire ikigiremo ikintu kucukura cyangwa wazete nkanyanya aza tugete mifunya emufunya egiye hamayisho ni ntekateka nangwa hariho rundi rimo kuba kugeta aha mayisho koko tani mayisa waba mukuru nkanyo kundimi ayo nangwa tokabiri ayina bakuba barengireho hate ningira mbene hatobweje kunda ryo season ege hatogo na kugabiro gwacweka kanshi hatuma gwacweka nagureba namanu gwine make mbenu hati kuturukuruga season ege hateri neba nemereye warebe inakoramo amakara vari addition y'amakara hati ni ntandike gyabo kwa ni nteme kicweka ndeke kindi ijan kitema rute ndijo akaka tukagitema murundugumu to kutunga muyembe hateri nkuko warebe kuziri inakoreka hategi ato area kwekumera ni nteme no temeshe buka ni nkaba kuteme kunkuro kuba kuteme miti y'amajani na nimba shabangu tushume demo musheje urukotse y'amakara ngugwa hari ayifa eri ngugu hato rebo kwa kurundana no kwa kupanga ikikumi bwanyima akwa nimpa mimiyembe yo twagiriba kandi kumwa kubana mwenda kurebe bike binde bye miyembe tutungame hweruguru mwana mwende kindi kika ebika tukuza kubeheza reka turebe ubwo rukurundana n'ibiti then tushume tuze kureba wine turebe Valley Addition ariyo na tureba Sky TV reka tushume porampora tuza kwendera muka turebe Valley Addition ombijumebi twabire borede yatushobora cyo kuba kwinga miyembe ebikwetagisa n'ibindi bingi I didn't know ngo emiti y'emiyembe nibagitema eshebuka ekikandi cyaba kisiyari nyowe konka atwaza kutambara porampora tutyo torekere a Valley Addition guma program okay bale munonga kubo kitwegisiro kandi nanakugamye ngutwara gumfamu kule ruguru omukhinga emiyembe ukhinga bijume bindi byona nangwe bindi twatawumani mingi twenda kurara twagaruka famu eji nimpango nantakwe na tubiteko mukantwaka time tuyinenche twagarukira mu makasho cyarabo turamuze bindi byona mukizo twajyangwe emiyembe eji tugisimba amakanda den turebe na Valley Addition twajyanga tujyo tushuma kureba ayibar gukora wine yar kwiha omiyembe nebijume bindi nindeba handikiro Greek sweet wine eji niyo arukwiha omubijuma ebitwa abantu tureba ntwenda tugambere mbozi ekwatirina na extraction of juice from the fruits to the product he wants omwami Kashoche hata gambere eji niyo product he wants tebeza ni ejo bajetangu ni Greek sweet wine haza eriyo mu izina ryanjye George Romari Kashoche ni GRK konkano Greek okay ko kukifunza George Romari Kashoche ukakwata izina rya wari registered na munonga ndo registered okay so ko kuyakore bijuma byawe hatu kuza kwihameji wine process neha at process koruku ngoko nakugambira emiyembe ebiri emicungwe 3 endumwemwe obutunda mukaga nibyo bikora ekidomora cyona nakugira ngo haze ebyo mbibyo hatebyo teburu kwistya shinge mutwaro gumwe ani nyenda gambe kiba kweta Valley Addition nkigarike mu bari ya TV muturebe ukibagarike maketegereza emiyembe ebiri emicungwe 3 obutunda mukaga endumwemwe katunguri 10 ni maisa kababikamwe akababi ninge akajuma akatakuri ni kwa katakuri hamwe n'entanga huziye mwe naye kitakuri kimwe nakore kidomora cyone mbene kidomora ni kiguze mutwari 18 kandi byakore kidomora tubikusya mutwaro gumwe ni nyenda no bwo ndo bibare ebyo bwatugambira wano buguza famu to tubikusya mutwaro emiyembe nebiri ushinge 12 emicungwa kunkuba ninguzo mucungwa gumwe no gwa bushatu emicungwa mukaga emicungwa 3 rusinje urwenda ezo ndwenda obutunda no butunda mukaga mwene burkatunda kahe 2 obutunda mukaga 12 akatanga kuminki na neki endumune nendumwemu entanga huzi neberyemu akatakuru waketana kamwe tebikushitya mutwaro mazo uri nko muri sirinji kakaga wabara ko muri kakaga kashanjuka nane nakore kidomoro obwo cyaho
cya wine cya wayini cya siringi zingahezo umutwaro 18 value addition ni maisa ngo nanyo mwabazyo aba enterprise Uganda baguziraho ibidomora n'icupa abarukuru umwami okiki na Judici mwana wanje ogwo enaku na Judici enaku azo okiki akoze projects nyingi zikwetaga abanya Uganda bitegereza ngira bamwe bakamucengire we no mukazi ogwo Judici n'abantu barungi munonga batwerere I think I should get one time and visit him muleta ativa agire byashomesa ko kwenda nangwa kandi nibakikunda munonga nibakendera kimwe nambwe ni ko kwenda nyo wangambira ngumba leta hatushomese zaha organize ngoro naku ondetero okiki barugira ngoro naku rutiyar confirminga onderesimu bwene cyo cyaho mbwenu value addition kweri yetyo fermentation yaha mu binyunka mugira fermentation fermenting ntumarame tukaba ntumarame za 3 ibire byahwe tumukagira fermentation process nyina koma konka ko karamani yes mbwenu kakozire nka cyome cy'ikisebicori nare kakozire nka cyome cyoreba ncyurubura ebinyobwa nikihawe bisho ngirora kirebire araknarebire kakushebe kwizo kakiyamujuisi kakagishuta hari mbwenu hatu waheza nampabire mbwenu koko kanyuke kikwizo kakinagari y'icyukiza cyome nyakire ebijuma ebiri gukora ebidomora 20 mu rundi yogo mbishukamo umurundo gumwe omukomako karuhaha karuho nanko nka ati bagire kotse kafumukireho okay bagire katera horusasi hatkor kakira wabitamu no hindura mu murundo gumwe no guma no hindura ote no mukono nakamani hatikabinyuka ebishubigwe nyima biso gitege safari wanyitegereza ebishuko kubano kayino mudumo nyima omudumo nugutware bishu rero juisi egemo mu misho ugabotegireho safari hatu juisi ugabotekera amazi gawe twino kuturugateka hato yakira ha juisi noshko mu safari safari yejo nebasa kuba nekore bidomora 2 nebasa kuba nekore bidomora 10 nebasa kuba nekora 5 kurigiriro ko kubasa mwene manya hato botwiham ejo yaba wine hatu kihaho twazo mu fermentation process nuho twatera twatwara twato mu drum true twategereza ubuna ko bukusya hato ubuna ko bukusya konka nuza kutamu utayiremo ebirungo citric acid erina gambira na wine yeast nobo gitayiremo nogabo hato mbwe nobo food color neza kwija fermentation yarga hato nore karirimo nyoma ndiyo ni inyobwa hato nakugira kare gikwe kuzamo nobwoki hamwe na shukari igikare yakakwiragurako niho nakugira ngo ninteka kiri 12 za shukari hati nyijantaburamu egirasemo yenanka yobwoki hata kigiko kimwe ekigiko iki nikikora food color y'ikidomora konka nakugira ngo nayanga kushisha katare kabashukari kuturu kuba ntuteka shukari ejo warebe ikikorwa mu shukari kuza kugiha muri kudejo notina mbene hatuwazo mu fermentation yakabiri ya meza 3 hatu tukoro kwezo kumwe weinergam okay muheza kweza ku ombidomora wajya unemara ubire kwingana ki tukaba kareho ubutuba ntutandika nore 18 nubwo natandika ka factoraka 18 konka hatukutwizire ntu advancinga hato kwezi kumwe nukumara kwa fermentation konka burubu nako tkantumara meza 3 konka hato kwezi kumwe weinergam iba yabire rede kunywa hati keje indiyo ninywa okwezi kumwe hateje hatubwe kan impuraka ntukakwasire kan oshangu wanywa kinji nikakuhyamuramo anya ni nyuka umurundo gumwe ni nyuka bidomora 800 omurundi izoberi nyina bakozi no inabakozi bingi nyina nimba leta naza kunyuka naba barakora mbijuma nimba nyina bakozi nka mwenda konkizo barumwe tutandika omwitumbi tutandika omwitumbi shaha mwenda gwerindi izoba tukore bidomora byito 800 tuhendera
abakozi nki 10 nimbanye n'abakozi mwenda ebidomore bigana bina mu bishuka ebyo kumanya ngo no kutambura nke mu mwaka tukore bidomora maganana nikirigirira abaguzi kuba baro abaguzi babaho nizo bano basa ku bitwara kwiya kugira ngo nyonki nakatare kake habo kubura motoka ziri kutwara nkakora amataji abantu abinatayireyo batababa barungi nkakora itaji ruhinda babibirayo nakora itaji harkabingo babibirayo nakora itaji Kampala wandegeya mwenu nahikaha kugira ni kufunza amataji hato inamata umulimbarira hina iba kubasa kutunga wine yawe nkarihayo nkartayo tiriyakoraje kandi tayire nkaha hihina bariya ekikuru munongo kutakoraje neba nekora konka abori kutahungwa kuguruze nakunyaga turuka baba bagezi yabana bo bugezi ningira no bushema kandi hono bugezi na no babo ryo bushema yo no tureba Sky TV irakari y'abantu na ka wine na testingaho really it tastes very nice wakanyo hono uranika shumaje kugira products is kakurugama abukuba wine yane rwomu natural fruits imiyembe wagireba yatugambira natekamu imicungwa wahuraza batabura mu bundu buke icikuma isango niyitu ya inkora vinyo yo gukora amaga tubiri ibintu byo kwihahera vinyo yo kubamaro hatabiri sebe byo kurra ni inkora vinyo erinka cleanser nka immune booster hato buna kanyobwe ka cleansingo mubiri neka karumu no mubazi noza kwehurra nuko mubazi ebijuma mwenda byona byo mu kintu kimwe ukageta marwago nakake nakokozi yo mbiri yozo mbiri nakayimitsi yo mbiri obutafaru bo mbiri buzeruguru umubiri guba active munonga na inteka ngo mwe korigero bwire oje nabanywana bawe mbatereke nintereka abo kwa hano factory tinku gikwango gitware konkuje nabanywana bawaha nyine ho na tenti yanjye hano nge ningitaho abantu nibakimanya mbatereke munywaka wine nimbatera ho nako kuriya musemerwe mugende musemerere haza mugende mugambira abandi kuburasheshe oyihuriro kuyimuka banyaro banje mwehurire mureke twerundane umwami kashoke yajya nanda no kutubagira nimbatere rero akasigara tusibe nturambura fam kandi tumuri kugenda mukagambira abandi twakatereka batari kubasa gukora nkeki yes rero kanshobora ukora nkeki ati niza kuganize ngabanyamahurire bona bize basibaha principal farmer yabaye mugenzi we tinku batereka nabo bakagenda bakakora ibindi exactly omwami George wabale munonga akire kawe mukama yatuyamba twakushanga netuza kugaruka abo kubahine binje bisitaganiraho ebindu kwenda ngo twarundi na kandi kire nabwo tugaruke tugambeho kandi abantu abinji babase kugira ekibabiyegamo erizoba twabantu tuganira no mwami George Kashoche Rumali program yite yo muhinji no mulisa kandi twaturi ya value addition kurugombe juma na hinge miyemba hinge ibindi byona konkerizo makanda twagataha muyembe then ko kumara guhinga aguya mu juice je yitwasire heshande iturkweta wine iba kweta Greek a sweet wine ijindi mu glass ijiri mu cupa nangwa nyo red nayo kwatire bitinko bugarayo ani nyo fama no mafa mutinko wamikira hwaho niza kugenda ninywa bininga niza kugashura heri yempango ikutwara kake yakwiye hepango eri ya dale na jindetere mwana izo pereze page ture izo page yempango na kusya ture ndawusya ture hati kuna abaninywa kanto akanawura kabonire munonga uko wanoreba ebikurugamo yakugambira ngo nakwate bijuma nkamunana mixinga ayihame kintu eki takutam products z'abazungu nyingi nakorese zitu za abasa wagireta leta akakatwara none tinkutwara kake nakwata products nyingi zigita usanga yihame cyari kwenda kandi kibasa kuyamba product kuba nungi ekasigara eri organic na waba no jinywa wakashanga ekozereki ebonire ahireme bindi zindi business yawurangwa yine hoteli ayineki takozire kintu kuturaho kukimara hemyaka kizibintu nikizare kizara kiriya nikikuru munonga kandi katekengwe mboziye oyineki wabasa okwegama nibanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinja atakwata mwitako mwami George ndagaruka mureto gundu murundi kundi banakunzire
tagira ibinde biyabasa kutegesa bitabwijwe bereka twendera na timu yo inakora nayo ni masima kandi buri kurugani bagira nti we have to keep African hopes alive. Sky TV, Iraka Ryabantu.